Hi everyone, Khurumjari. Welcome back to Wanderlust Ita by Syria. I ngasi ki vlog sa nahan Indigo Airline gi interview ma Delhi jata wa aduda chatluba nga mama se khalak ko adu khalak pagi magi interview chatluba gi experience to mayam da share to hanjage na khoi ngasa Instagram live ma tokjabane aduda Instagram live gi yang hogdaba khot pa yauraga di mayam da kana ni na aina si vlog se semjabane aduga at the end da ngasagi magi interviews chatpagi experience ki share to bose si loiraga magi huziki interview dudagi kari kari learn that we have it. I am the share talks again. Atu mayam yuminas. Okay, ako na zig live talk minna kiba kaino se nipimsa se magi maming Moirangthem Jennifer mane Indigo da khala ise ado maga ako yi host ama CCM team da su yaw ba dum ako yi guest lecturer dum obe Sangita Sharma ma hose katari westa pairaga lairi ado ma su yawraga khoina interview se lobane khoina live session se tobane Jennifer ga ado mayam da ucharake. Hi everyone, my name is Sangita. I'm currently working with Qatar Airways for the past 5 years, and yeah, I guess today they invited me to be a guest for them to speak about cabin crew and the responsibility we take. Adu ngasigi live sida we'll be discussing about Jennifer interview kamaina chat ki haiba aduga magi preparation aduga ma interview kamaina ace tauki aduga CCM na kari guidance provide taugi haiba maramda khangani. Adu let's start with Jennifer. So Jennifer, nangi interview ki matang da mate ma hairo odana. Hello everyone, good afternoon. Sangita je Yabu ayu swaina cabin crew Manipur gi live session macha amda yaung na bas minor opportunity bi birakpose ayam nungai je yaw harau je ada agi ning Moirangthem Jennifer devi kauje aduga ai je hojik Indigo interview gi hojik recently Indigo ni interview ama lawbada is a cabin crew ina select tawar khibane je adum hire ra hojik interview kamai pige khoti hi try the gi thekna Indigo gi interview though, like how did you find the link or that there was nang interview Delhi manage so I Indigo interview je ahan bada idi yam yame ani Indigo interview je tharak pase ado I je sum kan khandre ba ahan bada di sum khandre aduga interview ahumari pire I je khalak tra aduga isa sida I je sum khandara poda hais I je training ka so amta darakte ba idi institution ka amta su yarakte khote aduna I je sigumba se tawbuna phadoriba khotoriba haina isa da tum khalak tabagi kari da khala ina mogi ayamana fit interview lo laraga moi je feedback si pak bigan de ba mogi se aduna I want isa da kari soino jo I hana bab taba ngamjada ba do adugi aina atopa interview la ai khotpa da Asia gi tonga la kusi ma se try tawsira khojira haina aina cabin crew Manipur sida approach tawbune ba aduda aina cabin crew Manipur sida approach tawba tamda je Syria na ai gi adu mistakes ka to phana semdor pa matang dagi Asia gi di interview gi se mail magi invitation mail se lak tabida ai je Indigo gi do oin chatlabane ba ante Syria ga ka ori ka sana loiraga je Syria ga mana du gai ka to u ka mising anda semdok po loiraga aduga ai je adugi mathang da chatpe interview sida khalak pane ba ai je ayam harawe cabin crew Manipur je ai gi di pra lucky chamne je na ai punsigi su karo asing bagi ada Indigo gi interview sida kaino kamai tawge habsida moi je round mari leire ba aina khanba numitu da normally moi je aina hana chatpa khalak tab interview khaidu da dinga moi je some 3 rounds tang oigale ba ado aina select tawbu numitu di round mari ore engonda first round da khoi je ai ngan tan chapni na ai je serial number 5 ta lere ba ko ai gi ming se ado leibis da serial number 5 sida moina ahamba mi manga kausile mi manga akhoi kausim sida khoi je room amada changma kan sida moina interview je ahamba da khoi gi resume print out khaise moida handover tawre aduga moi je akhoi gi resume do check taraga akhoi gi email id gumba do check taraga moi gi Indigo akhoi na Indigo gi interview je hana pidringai da ne hana kano entry register taweba register tawbuje tawdraga di interview je mukti ba hande ba moina haidi second round first round select kumba oira kanda yamna janjan oi haina moina register di loin taw haina khose register ta holeba ado to han bakan da khoi gi interview laram da shi da khoi na khoi gi resume lauraga khoi gi email yaw bu do da
email provide tꯧwꯤꯗꯅ resume ꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ email ꯗꯣ check ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ register ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯀꯥꯛꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯟꯅ one by one ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯃꯉꯥꯁꯤꯗ questions ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ first round ꯗ ꯍꯪꯉꯛꯄ questionꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ question ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯟꯅꯦ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ introduce yourself ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯗꯤ how did you spend your time during the lockdown ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ like how did you spend your time during the COVID lockdown ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯑꯗꯨꯝ household ꯊꯕꯛꯀꯨꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ HR ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯕꯁꯤꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯪꯉꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ Indigo ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ they asked me the same question like ꯅꯪ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯍꯪꯉꯦ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯣꯏꯅ tell me ꯅꯪ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯆꯥꯈꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯣ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ points 3-ꯒꯨꯝꯕꯇꯪ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ world's oldest polo ground ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ market ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ world's only national floating national park ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤ 3ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5ꯇꯪꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ HR ꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ 4 ꯑꯇꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯗꯣ ꯑꯇꯩꯗꯣ ꯈꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5 ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯗ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ you can leave for the day ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯔ add ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯅꯪ ꯃꯊꯪ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯔꯨꯝꯗ ꯉꯥꯏꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ BMI ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ BMI ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BMI ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯄꯥꯁ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ yes or no ꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯇꯪ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯈꯩꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯇꯤꯛ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯀꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯃꯥ ꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯔꯠ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯈꯩꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯦꯁꯇ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯔꯤꯖꯟꯗꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯣ ꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯗꯣ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦꯒ ꯑꯦꯇꯦꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯖꯨꯃꯦꯒ ꯑꯦꯇꯦꯆ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯀ ꯋꯦꯠꯀ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯠꯀ ꯋꯦꯠꯀ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯠꯀ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ BMIꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ 165 ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ 65 ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ 65ꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯈꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ 163 ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ 163 ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯣ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯇꯣꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯗꯣ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯦ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯋꯦꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 52 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯋꯦꯠ ꯀꯩꯀꯥꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯥꯔ ꯈꯨꯠꯇꯕꯨꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ
eye test mit se yam so azu mo se lens hapda dum uradi ko adum laweba mit so ko di kasu problem budi pak laitre haina khale Indigo Airline gi lens hapda uradi dum lawe habu design tawe mo se aduga eye test tawre lore aduga legs ka kap so dum stockings hapda ko gi khong gum da darks kum leibdo kai gumba black stockings hapda uradi ne kasu haide ba mo khodo ado kai gumba uradi nangi se kai gino kamai tawbuda so ino kholino dum hangakani ba stretch marks ka kakti kaimta haide Indigo Airline ado dance kumbala buda stretch mo marks. So apart from that, let's talk about nang interview chatpakanda. What were the things which you kept in your mind, like nang prepare tawrakanda, like one day prior nang nasana ka mind prepare like did you get any guidance from somebody, or did you call up someone, or you checked on Google ama gana kamaina tawgi na. Oh, interview gi prepare taw da haide ai de YouTube video sa me YouTube video sa che tam phasana gi blog kumba haide tu le che tam phasana gi blog to dum magi channel do gumba interview gi maram do su ka kamai taw bo khot da dum thaga le da na magi content khaido adu maina search tawe aduga adugi di Google gumba dum answer se pak thire ko aduga che Syria da zu dum hangmu su yawe aduga adain ta yamna haidi guide tak na mi je pak lek ta hai tare aina Manipur cabin crew tang approach to je adu tang mangai adana aigi interview experience journey ke tang di wai haidi sai than na talak bina adu ko na thang da last to aina ngamak ta na je gana cabin crew Manipur da kana mateng loraga saina tang guidance aigi mistakes kai do hana te kak to semdok pa ngamjaraga dum khalakhi bunina ai je alaina tawre hai tare. Thank you. But she came like with a complete package. I know them introduction the makamagi page post akhoi page my post to bada dum hire ko mi se akhoi na workshop ke ka to bada so mi se dum already ma se ready ore khole hai ta de akhoi na kaisu kaino to de ba moi do workshop yaw khole hai de ba just polish to biraga thadok po to hai with just few tips here and there adu khatane ba aduga like nang hana interview so interview amani chatle khalakte khote na but what were the advantages you had because of attending the other interviews nang advantage kari phangaugi hana gi interview dagi though you were not selected what did you learn from that hadi han interview chapada ai khalak ta basa hadi feedback se pak phangmudi phangni ko ado isana tang aina han interview chatpase ai je yamna thakat poi lak poi adagi di hadi pak nervous budi oide aduisu khangde isa se da yam excitement oibagi ahan be interview pi ga dore kaina tawbagi ai isa se yamna excitement yamon bagi ai je moina ahan ba round da ai je dum khalakte bu ko ahan ba round chatpisida adaga ai se dak macham tang leibisida hadi Indigo sida su khalak tawdi man da bai dar adasum ai je experience on jato khige hadi kona lakadori ba tai airline gum da su pi ba phadna kaino tawna ba khotna ba hani isada khanera chatkibane ba interview se ada chatpasida ahan ba round di pa ahan ba interview di first round da dum khalakide ba isa aduga ani su ba interview chatpasida ai je medical round je clear tarakpane ba hadi darks amalai kaino macha amalai haidana ko ada ma se ai je swan ma kasu tore consider tawda yani khotni harakpane ba adu numito medical round laraga third ki GD round da moina topic ama pibada ai je kaino phajna ngang bangam hoda ba ki ai je reject tarakpane ba sorry for interrupting. Would you mind sharing the topics which you got for group discussion round? Moina kano ja akon topics aingona topics phangboda shopping gi maram da khara ngango haina hare ba GD round da shopping gi maram da khara haro hare adoga mamang da hadi akoi gi mamang da mi khara interview pi ki boda moida su hange ba nokoi da kari topic pire khole ka do khu dum hangnai ba alda mokoi da about neighbors ki maram da khara ngango hai hale ko adagi about social networking social network adagi women empowerment gi maram da su khara ngang han basu yawe adagi arranged marriage adagi love marriage ki adi matang da adagi lockdowns na kamaina mi bu effect to bokhot pa adagi maram da su dum khara dum ngang hale hai ba aduguma topics music high but topics sing do ying biriba mayam not to you kon somna Indigo Airline or any interview chat to bo oita di music sing do kaino to bio not to hobio and the high makha
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯔꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯕꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯛ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯈꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯈꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ 3-4 ꯆꯠꯄꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯨ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯆꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯇꯣꯁ ꯀꯥꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯄꯗꯅꯦꯕ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ BMI ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯠ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ 1-on-1 ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯋꯤꯠ ꯗ HR ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ HR ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ HRꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯖꯦꯅꯤꯐꯔ ꯗꯦꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯁꯥꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏ HRꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯎ ꯗꯁ ꯌꯣꯔ ꯅꯦꯝ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯟ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯤꯔꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯗꯣ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ HRꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯨꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 19 ꯌꯔꯁꯄꯨꯗꯤ 19 ꯌꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ 19 ꯌꯔꯁꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 19 ꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯩ ꯈꯣꯠꯂꯗꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯠ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯖꯨꯃꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯥꯕꯒꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ HRꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯑꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯔꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯁꯟꯗꯦꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯩ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯣꯅꯔꯁꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯣꯅꯔꯁꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯣꯅꯔꯁꯇ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯈꯩꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯐꯣꯔ ꯌꯪꯒꯔ ꯑꯗꯜꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯤꯆ ꯏꯁ ꯌꯣꯔ ꯐꯦꯚꯔꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯦ HRꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯦꯚꯔꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯛ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯣꯏꯔꯨꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯀꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯨ ꯗꯤꯁꯑꯄꯣꯏꯟꯠ ꯌꯨ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯅꯣꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯗ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ HRꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯁꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ HRꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯌꯦ HRꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ
Hindi khangra mu hangak pa dai je khange sa phadana understand tawe ado ngang di accent je north kaino north east ki accent changbani na yamdi phajade ado hindi di ngang badi dum hang ngamme hai ado ga hai cha dona ado di sigi minute ani hum je ibani hindi da ngak tang wari sana se hindi ki maram da khara haro ni kan tar ga hindi da ngak tang hindi language asigi matang da khara dum opinions pinara ga dum khara ngange ba ado aiju man han conversation je start tawre hai charduna haidi aiju dum kaino do conversation da thuna haidi aina start tawri kitang ju aidi pak hai hai da boy maron su khangredana ko adu mana adum start tawbire yam phai hai chardu so adu ga dan tawbe aiju hindi gi maram da kuma khara opinions kuma kai kai no khara haijale mongonda adadi adu loraga aduna lore adu bain ngangnaraga phare dudi mapana ngairo kholo daina haire ko result se Okay, so huziki magi interview experience dagi akoina khangjan gedab se khwai han bada no matter how many times you go for airline interview mamang da rejection ai nga si reject tawre e na mathang da chattabado ID oiroida kaina give up tawbado takthokpi gano aduga nangi mit amalai with okay experience crew khatang lawe haibagi wakhal se si madi thadokpiyo she's completely fresher man aham sunate khoi khalai se mamang da sujata khuman dem su khalakre kaino masu fresher ni ado magi interview lawbagi su maga wari sanabagi su ai semjarakani mathangi blog ta ado Jennifer su masu kaino ni ko masu complete fresher ne and she didn't go for any interview institution training tawpa ngang nate just guidance khara polish to biraba matung da ma se khalak pani ko aduma laire so never give up aduga experience khatang khali moidi habagi wakhan sima tok thok piro adagi number 3 da mana sagi questions sing je hanga pasing da mana khuma iba khumgiba answer sing je yamna hai sing na khomena khanjai aduga magi the way she answer is like magi originality yamna lagi samdan sajalaga khogi complete kaino the Google dagi answer lok thoga khumbado adu oide ba magi originality se yamna important oi nangi thamoi taseng na haira irana taga sajal lerga haira habdo khangbana interviewer sing sisu ko moi ahamba interview natte ba moina lawre se adiduna fake oi de ba magi yamna originality yamna yawe aduga kainogi another thing is answer ma khumbada man haida si ahum ka khairaga loishangre ai loishalle adum hairise adudagi hiding badi but the more you make it longer the more you will make mistakes aduduna yari makai short and simple the khumbiyo si matang se kainogi matang da su yaw kre ko akogi sujata akoi mathangi blog ta hi samjar ke magi da su dumaina tauki aduduna telaga short and simple oraga confident in the way you present nangi delivery do yam phajana tawbiramo adu tardi so enmagi khalakani ba ko adagi number 4 da Hindi the wari chana se har kanda she was honest I do not isigi obinina agi accent se it can be different but I will try adum wari chana se harga she was honest so ma honesty ma yawre ko adugido man chamba yamna humble oiba adugumba duda kaino to opani ko ma se khanbani ko overconfident oiba se yamna phatte phatte khansu khalo oi aduna overconfident se no matter what obigano airline interview today because airline gi interview airline recruiters are looking for someone humble oiba aduga hayangwai passenger ga marai yetna roidaba mi ne moina theory se khangra adijina moi siguma mi se adum yengbane aduma khangjan biro aduga Jennifer gi kaino se answer sin jamna presence of mind yamna sizina imana answer ma khumbada kaino tawi ko ngasagi magi cabin crew ma oibagi quality tu ga di ma se relate oire eba ko habadi mana smaina khumme aigi ming sangi se habagi matang do adudagi lokthokpa yare se no matter ai se young oiza tar so ai smain tower struggle tawraga thain tawraga lower a high sinadi cabin crew job amagi kind of cabin crew amagi quality the yar se under pressure da no matter how kind of having a sagi situation se yam thina lurabo oita su ma kamai handle tawi habdo adu ngambagi proof oidone ba khambra magi huzigi experience na magi struggles tuna no matter have the difficult situation lacks no but she will handle it haibagi quality do mangon da yawe ba so we are very proud of her aduga ma se aham bala pada magi photo aduga magi resume ka hoina guide adum tawzagi ado keno tawe akhoi se ma se akhoi gi workshop student din nate but akhoi na mana lakpa matam da akhoi na ma do hafed guidance khara pi dana magi error khara semdok semdin admaina tawki adum kanda ma sunga sagi vlogs da hire ko ma se khala ena so that's what we learned from her ado atopa interview experience kaisu kaino semjagi bagi matang ai
hapsarake yamna kanani ado full kainwase full live session do akoina Instagram da hapsabane ado yengbiyo akhoi cabin crew manipuri page ta aduga akhoi January 4th tagi akhoi kaino mo huzagani 4th batch akhoi workshop mo huzagani ada yawin balar gadi akhoi Instagram page cabin crew manipuri habisida songi ming aduga kaino phone number pibiramo ado. Anyway, thank you so much. I hope you enjoyed my vlog and I hope it was useful. Thank you so much for watching till the end. I'm sorry it's getting very long. Anyway, take care. Bye-bye.